Ministar prosvjete Mladen Šarčević razriješio je direktora osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Pazaru, Zenuna Mučića, zbog nezakonitosti u radu, a ne nepotizma, rekli su u Radio 100+ u tom ministarstvu. U ministarstvu kažu da je tačno da je prosvjetna inspekcija u školu upućena na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, ali da su osnov smjene bile utvrđene povrede zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a ne zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. U odgovoru dostavljenom radiju se navodi koje nezakonitosti u radu škole je prosvjetna inspekcija otkrila. Kandidat za vršioca dužnosti direktora škole je profesorica fizike Rafeta Emrović. Ministarstvo prosvjete očekuje prijem dokumentacije kako bi ona bila imenovana. Dodaje se u odgovoru. Kako Radio 100+ nezvanično saznaje, Emrović je svastika smijenjenog direktora Mučića. Nakon dvodnevne obustave u znak podrške smijenjenom direktoru, nastava u osnovnoj školi Vuk Karadžić nastavljena je. Podršku Mučiću prethodnih dana pružili su radnici škole, učenici i njihovi roditelji, aktiv direktora novopazarskih škola i Bošnjačko nacionalno vijeće, saznaje Radio 100+.